ассалому алайкум бирандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ ва ба қайдгирии ҳуҷҷатҳои давлатӣ тавассути равзана ягона ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ дар мамлакат замина мегузорад. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи сармоягузорӣ барои оянда имкониятҳои рушди соҳибкории инноватсионӣ дар Тоҷикистон ҳамоиш баргузор шуда, низоми рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва пешбурди он дар иқтисод мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим аз рафти ҳамоиш гузориш омода намуданд. низоми худкор ва мустақими тиҷорат аз ҷумла рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ тавассути технологияи коммуникатсионӣ чун асоси пешрафти кор, минбаъд вусъат ва сифати хизматрасониҳоро таъмин хоҳад кард. афзалиятҳои низоми муосир ва дурнамои он бо иштироки муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид, намояндаи котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид, директори бюрои минтақавии Созмони Милали Муттаҳид дар Аврупо ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил, кормандони вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ аз ҷумла бахши хусусӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. таъкид карда шуд, ки ҳукумати мамлакат бахши хусусиро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ, воситаи асосии таъмин кардани ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муҳайё намудани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум муайян кардааст. тибқи таҳлил ва баҳогузории коршиносон, рушди тиҷорати электронӣ ба расмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ бар раванди фаъолияти соҳибкорӣ сабукӣ меорад ва ин омил боиси рушди иқтисод ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат мекунад. имрӯз баромадкунандагон дар баромадҳои худ вобаста ба имкониятҳо, вобаста ҳам ба шароити то имрӯз ба вуҷуд оварда шуда, вобаста ба заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд буда ва ҳамчунин вобаста ба ба такмил додану устувор кардани заминаҳои ҳуқуқӣ масъалаҳои мазкур баромад намуданд. рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон, пешбурди рақамикунонӣ дар иқтисод ва тиҷорат, ояндаи рақамикунонӣ дар Тоҷикистон аз ҷумлаи масъалаҳои калидие буданд, ки дар ҳамоиш мавриди таҳлилу баррасии иштирокдорон қарор гирифтанд. низомҳои равзанаи ягона ҷиҳати ба расмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ барои дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ, пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, ба қайдгирии амволи ғайриманқул ва дигар механизмҳои муосир бо истифодаи технологияи иттилоотӣ ташкил карда шуд, ки ба ҷалби бештари сармоягузорӣ ва раванди фаъолияти соҳибкорӣ сабукӣ овард. яке аз масъалаҳои муҳиме ки мехоҳам дар ин ҷо тазаккур диҳам, ин мунтаззам зиёд кардани саҳми бахши рақамӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бо маром инкишоф ёфта, имрӯз саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70%, дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор 68% ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлат 80%-ро ташкил медиҳад. ҳоло барои рушди соҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодии кишвар 70 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии қариб 40 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар робита ба пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар мамлакат пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ амалӣ гардида, шаҳрвандон тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тиб бояд талаботи қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. истифода аз маҳлулҳои безараргардонӣ ва ниқобҳои тиббӣ низ кафолати эмин мондан аз бемориҳои сироятӣ хоҳад буд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. тадбирҳои беҳдоштӣ аз ҷумла риояи гигиенаи шахсӣ асоси эмин мондан аз бемориҳои сироятӣ аст, ки дар ин самт бояд ҳар як фарди ҷомеа диққати аввалин дараҷа зоҳир намояд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ, ин тадбир пеш аз ҳама бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ аст, ки мунтазам риоя ва амалӣ карда мешавад. ба ҳама маълум аст, ба ҳамагон, ки бемории коронавирус ҷаҳонро паҳн гирифтааст. аз шаҳрвандони муҳтарам бисёр хоҳиш менамоям, ки фосилаи иҷтимоӣ 1.5-2 метрро риоя кунанд. дар ҷои ҷамъиятӣ, дар корхонаҳо, дар гаргашту гарзоҳое ки онҳо
рафта дар онҷо истироҳат мекард, ҳамеша аз ниқобҳои яккарата истифода баранд. тавсия дода мешавад ки аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода баред. Дастҳоро бо собунҳо дар давоми рӯз якчанд маротиба шустан лозим аст. баъд аз он бо маҳлули антисептикӣ безарар гардондан лозим аст. ҳама он маҳсулоте ки шумо аз бозору аз дигар мағозаҳо мехаред, онро бояд ки бо оби равон шуста тоза карда аз он истифода баред. дар ҳама ташкилоту муассисаҳо, нуқтаҳои серодан, бозору марказҳои савдо, нақлиёти ҷамъиятиву хизматрасонӣ шаҳрвандон бояд аз эҳтиёт кор гирифта бидуни зарурат рафту омад накунанд. ҳамзамон дар муассисаҳои тандурустӣ ва ташкилоту идораҳо пеш аз ҳама тадбирҳои беҳдоштӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шуда, талаботи мавҷуда ҷиддӣ ва пайваста риоя карда мешавад. одамое ки ба бемориҳои музмин бемор ҳастанд, одамое ки аз 60 сола зиёд ҳастанд, аз ҳамин маводе ки дар Тоҷикистон ҳозир ҳаст, яъне ки ваксина истифода баред. ин ваксина барои саломатии шумоя, барои беҳбудии шумоя, барои мо бояд иммунитети оммавӣ дошта бошем, то ин ки дар оянда ин вирус ба намуди нав пайдо ки шуд, мо иммунитети оммавӣ дошта бошем ки то ин ки ба ин беморӣ дучор нашавем. тибқи тавсияи мутахассисон, шаҳрвандон ба хотири ҳифзи ҳимояи наздикону пайвандон ва атрофиён аз бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 эҳтиёткор бошанд ва беш аз ҳар вақти дигар дар маҳалли кор ва шароити хона бо назардошти муқаррароти пешбинишуда амал намоянд. идомаи ахбор. 230 афсари ҷавон баъди хатми муассисаҳои касбии таълимии донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуданд. гузориши хабарнигорони мо аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин хусус. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ибтикори вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 таъсис дода шудааст, санаи 21 июни соли равон аввалин курсантони он муассисаи мазкурро хатм намуданд. ба муносибати хатми аввалин афсарони ҷавон дар коллеҷ чорабинии идона баргузор гардид. давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мақому мавқеи ҷавонон дар ҷомеа ба маротиб баланд гардида, ҷалби бештари онҳо ба корҳои ҷамъиятиву идоракунӣ, саҳми ин қишри фаъоли ҷамъиятиро дар пешрафту ободонии мамлакат бештар намуд. сардори сараёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ зимни баромади хеш аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати курсантони коллеҷ суханронӣ намуда, касби оташнишониро ҳамчун касби пурифтихору бошараф арзёбӣ кардаву аз давраҳои гуногуни ташкилёбии хадамоти оташнишонӣ ва саҳми арзандаи кормандони он дар ҳифзи ҳаёту саломатии одамон ва моликияти хусусиву давлатӣ аз сӯхтор ёдовар шуда, афсарони ҷавонро ба давомдиҳандаи арзандаи кору фаъолияти собиқадорони хизматнишондодаи соҳа будан ҳидоят намуданд. сипас дар шароити тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва сараёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, инчунин роҳбарияти муассисаи мазкур дипломҳои хатми коллеҷ бо ихтисоси техники бехатарӣ аз сӯхтор ба афсарони ҷавон супорида шуданд. хатмкунандагон пас аз маросими дипломсупорӣ бо сарфарозию хушнудӣ ва ҳисси баланди ифтихори миллӣ дар назди ҷамъомадагон тантанавор ваъда доданд ки барои содиқона хизмат намудан ба халқу давлат ва Тоҷикистони азизи худ тамоми қувваву донишашонро сарф хоҳанд кард ва давомдиҳандаи арзандаи кору фаъолияти собиқадорони хизматнишондодаи соҳа хоҳанд буд. бояд қайд намуд ки бо фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 32 нафар аввалин хатмкунандагони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонии техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаи аввалини лейтенанти хизмати дохилӣ дода шудаанд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод маркази ҳунарҳои мардумӣ ба фаъолият оғоз намуд. дар марказ 16 нафар ҷавондухтарон ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод маркази ҳунарҳои мардумӣ бо номи Хайринисо ба фаъолият шурӯъ намуд. ташкили маркази ҳунарҳои мардумӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат роҳандозӣ шудааст.
تا با بنیاد کارخانه‌های صنعتی شماره بیشتری زنان و دختران ناحیه‌های دوردست کوهستان با جای کاری دائمی تامین کرده شوند. ما خرسند هستیم که برای ما همین خیلی کارخانه صنعتی دوزندگی را تحفه نمودند. ما 15 نفر زنانی که از قشلاق‌های دوردست در اینجا کار فعالیت میکنیم، دوزندگی میکنیم، رزق روزی خودمون را اینجا میویم. در افتتاح مرکز هنرهای مردمی در شهرک دربند نمایندگان مقامات محلی و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، شاعران و نویسندگان اینچنین دیگر مهمانان شرکت نموده تشکیل کارخانه را از دستگیری و غمخواری رهبریت حزب برای تامین زندگی شایسته زنان و دختران دهات معنیداد کردند تا کارگران این مکان هنرهای مردمی در آینده استحصال محصولات صنعتی را افزون نموده بیشتر دختران را به کار جلب نمایند. تشکیل مرکز هنرهای مردمی در این ناحیه دوردست کوهستان هدفهای خود را دارد، زیرا با بنیاد چنین کارخانه صنعتی دارای 16 عدد ماشینه‌های دوزندگی و شرایط‌های زمانوی برای زنان هنرمند امکان فراهم می‌آورد تا آنها با دوختن لباس‌های خاص ملی مزاجان خود را پیدا کرده همزمان استحصال مال‌های طلبات بازار و شماره جای‌های کاری را مرحله به مرحله باز هم زیاد نمایند. در این مرکز هنرهای مردمی 10 نمود لباس‌های مکتبی، کرته‌های گلدوزی، سر و لباس عروسان را به معرض تماشا گذاشته بودند و همه این مال‌های صنعتی اساساً محصول دستان پراعجاز زنان و دختران دهات کوهستان میباشد. مسئولان مرکز هنرهای مردمی نقشه دارند که فعالیت این کارخانه را در اساس شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و دیگر تشکیلات‌ها باز هم جانک نموده استحصال مال‌های صنعتی را زیاد نمایند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد. مسئولین کمیته بخطری عضوقواری در شهر باختر بازار و دکان‌های سودا و محصولات غذایی را از تشخیص گذرانیده محصولات پسیفت و برای اهالی خطرناک را از معاملات باز می‌دارند. گزارش خبرنگاران ما. متخصصان تامینات بی‌خطری عضوقواری در شهر باختر در 2 بازار کلانترین و دیگر نقطه‌های سودا بیشتری وقت از فروش محصولات خطرآور به سلامتی انسان پیشگیری می‌کنند. آنها کوشش می‌کنند که تاجران و صاحبکاران محصولات خوراکواری صفتناک و مهلت استعمالشان نگذشته را پیشکش میزاجان گردانند. از همین خاطر هر یک مال و محصولات وارد شونده را مورد تشخیص لابراتوری قرار داده در صورت جوابگو بودن خوراک به طلبات صاحب به فروش آن اجازه داده می‌شود. واقعا هم در فروش بودن مال و محصولات پس‌صفت و مهلت استعمالشان گذشته باعث نگرانی است، چرا که چنین محصولات خوراک به سلامتی انسان خطرناک ارزیابی می شود. ما کارمندان کمیته بخطری در شهر باختر هر روزه در بازارهای شهر باختر و در آشخانه و دکان‌های فروش هر روزه نظارت میبریم. آزمایشگاه‌های لابراتوری داریم که مقصد که هر روزه صفت محصولات را سنجش میکنند. متخصصان ساحه از خریداران محصولات طلب می‌نمایند که به صفت آن توجه جدی ظاهر کنند. بهر قانع گردانیدن طلبات میزاجان و پیشنهاد کردن محصولات بی خطر، کارمندان ساحه در می‌بعد نیز کارهای فهماندهی را جانک می‌کنند. سالی روان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ در میدان 30,000 گکتار کشت غله‌دانه گذرانده شده است. بعد جمع‌آوری حاصل صحرا کشاورزان نقشه دارند که کشت تکراری و سریع وقت عملی نمایند. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد. نامساعد خشک و کمبارش آمدن آب و هوای امساله کشاورزان همه شکل‌های خواجگیداری شهر و نواحی کشور محبوب ما را سیرتفشیش و پرحرکت گردانید. از جمله دلاوران مهنت‌خرین ناحیه ظفرآباد که اکثر مزرعه‌هایشان توسط تجهیزات پراقتدار آبکشی و آبتیله دهنده آبیاری کرده می شود. جهت آماده سازی دستاویز مناسب به جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نزدیک 30,000 گکتار کشت گذراندند. اما کمبارش و خشک و از معیار مقرری خیلی گرم و تفسان آمدن آب و هوای امساله به دلاوران صحرا جهت از 5,000 گکتار غله‌زار گرفتن حاصل دلخواه تاثیر منفی رسانید. به این مشکل‌ها نگاه نکرده با استفاده از قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی کارگران، اجاره‌کاران و سهامداران 4100 عدد کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ به قانونچین جمع‌آوری و ذخیره گندم جو و کا کمر بستند. تا امروز توسط استفاده عاقلانه وقت و 87 عدد کمباین‌های غله‌دره و تراکتورهای نقلیاتی
و تجهیزات تایبند و غله‌کشان حاصل نزدیک 4950 گکتار میدان درویده و جهت تامین بازارهای ناحیه و ولایت سوق برای فروش و ذخیره به انبارها کشانده شده است. حاصلناکی میدانهای درویده شده به حساب میانه 20 سنت را تشکیل می‌دهد. معرکه دروی غله‌دانه در کاپیتال‌های استحصالی تجارتی و خوجگاه‌های دهقانی جماعت دهات روشن گسترده راه اندازی شده است. کشاورزان جماعت دهات مذکور سال جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 2600 گکتار جو و گندم کشت کرده از هر گکتار برداشتن خرمن 30-40 سنتنری حاصل را داشتند. اما نامساعدی آب و هوا، کمبارشی و از معیار مقرری بلند شدن حرارت امکان نداد که حاصل دلخواه به دست آورده شود. امروزها این مشکلی ها را پس سر کرده غله‌کاران دلاور و جمع‌آوری حاصل شغل می‌ورزند. در خواجگی دهقانی مغفرت یک جماعت دهات روشن 13 گکتار زمین آبی همچون سهم جدا کرده سهمداران در 5 گکتار پخته، 4 گکتار گندم، 2 گکتار یونچقه، 1 گکتاری تربوز و خربوزه و جوار مکه برای دان کشت گذرانیده بودند. فعلا در روی غله 4 گکتار میدان ادامه یافته حاصلناکی به حساب میانه 20 سنت را تشکیل می‌دهد. مورد تاکید است که برابر غله‌دانه خوجگیداران و جمع‌آوری کوه و بخار و یونچقه نیز کمر بستند. تا 1168 سر مال کلان شاخدار و 2611 سر بزرگ گوسفند موجوده را از زمستان در پیش بوده سالهای 2021-2022 بی تلف و سالم و فربه برآورند. در این برابر در روی دوم 4000 گکتار میدان یونچقه در 4100 عدد کاپیتال‌های استحصالی تجارتی و خوجگاه دهقانی عائلوی انفرادی جای داشته با مرام ادامه داشته کشاورزان زمین‌های از حاصل خالی شده را و کشت تکراری آماده می‌سازند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.